Bosta persuni diġà xtraw ir-rigali tagħhom, iżda jkun hemm min qatt jistenna s-sales li jsiru f'dan iż-żmien. Il-ħwienet kienu mimlijin nies li provaw jilħqu l-aħjar prezzijiet. Żgħażagħ, anzjani u numru sabiħ ta' familji rħew l-tasliema biex jaraw x'qed joffru għal din is-sena s-sales f'pajjiżna. Għadda l-miliet u għal daqstant bdew bosta sales f'pajjiżna. Aħna ġejna nduru ħafna ħwienet fejn iltqajna ma' diversi persuni li se jibbenefikaw minn dawn is-sales. Naraw x'qalulna. Żmien tajjeb hu. Worth it dejjem worth it. X'ħanix m'għandix idea. Ma xi ħaġa dejjem tixtri. Ma tantx jiena fanatiku tas-sales dajlek is-sow. L-għonet ix-xelta tkun ħafna inqas. Is-sizes ma tantx ikunu available ukoll. Żmienhom. Le, kambjament trid xi ħaġa ġdida kull sena. U xi ħaġa li tagħti u jieħdu gost biha. Le, ma li kif qed xajt nuċċali diġà, imma għadni ma bdejtx indur, qed indur mat-tifel, nixxu flok, imma għadni ma tħallġu ħwienet hawnhekk. Imma fim is-sejżejn tajbin. Barra minn hekk iltqajna ma' numru sabiħ ta' turisti li jażlu lil pajjiżna biex iqattaw il-miliet u l-ewwel tas-sena. Huma qalulna li t-temp sabiħ u l-karattru ħelu tal-poplu Malti wawċi għamil aktar faċli għalihom sabiex Malta tkun id-destinazzjoni tagħhom għal din is-sena. For the last 10 years we've been coming to Malta. We like Malta very much. I think you would say they're on par because Malta's a lot smaller than Great Britain, so if you bring the two of them together, you do get good sales here. You just have to wait till January. And the people are really, really kind and helpful to us, and they speak English, which is great help. Well, we was hoping it was going to be nice and sunny and, like that. So we can spend, instead of the cold winters, we could spend a nice spring-like, in Malta. Malta 22 years ago, and what a difference now. Because it's here nice temperature and the food is good and the people are very, very friendly. Ġerom Caruana Cilja għal Net News minn Taslima.